kulturni, za otvaranje ovog televizijskog centra za narod ovog kraja, a o njihovoj zainteresovanosti za televiziju svedoči i postojanje jednog televizijskog centra, seoskog do duše. Sada ćemo vam predstaviti jednog mladog čoveka i njegov televizijski studio u selu Donja Mutnica kod Paraćina. Ja sam TV Miodrag, vlasnik prvog studija u Pomoravlju. Prema tome, TV studio u Satozarevu nije prvi studio. U ovom studiju sve sam sam. I scenarista, i kamerman, i spiker, i reporter. Studio sam otvorio po povratku iz inostranstva. Zapravo bio sam na rad u Švedskoj. Iz ovog studija sam emitovao program svakodnevno po 2 sata i mogu da vam kažem da je bilo veoma popularna televizijska stanica, da je bila čak popularnija od radio televizije Beograd. Ljudi su bili presrećni kad vide sami sebe na ekranu. Uspešno sarađujem i sa mesnom osnovnom školom Branko Krsmanović u Donjoj Mutnici, gde sam radio dosta školskih emisija koju upravo gledamo na ovom kanalu. Uređaji su strašno skupi, košta dosta para, ali šta mogu, to je jače od mene. Program odavde emitujem povremeno, ali ako zatreba, TV Miodrag je uvek tu. Nadam se da ću uspešno da sarađujem i sa Svetozarevom. Dobar dan. Ovo je pogled na selo Mutnicu koje se nalazi u Paraćinskoj opštini. Selo Mutnica je domaćin današnje emisije Znanje i manje, a u goste su im u petak došli meštani krajevne skupnosti Vranjska opština Žalec iz Socijalističke Republike Slovenije. Ovo je centar Mutnice, odakle se mi danas javljamo. Kao što vidite, danas je svečano, selo je umiveno, selo je onako kako je uvek uređen, umiven, doteran naš domaćin kad sačekuje svoje goste. Nedaleko odavde, nekoliko kilometara, nalazi se jedan mali turistički revir opštine Paraćin. To je čuvena Grza. Ovo su kadrovi snimljeni pre 10 dana u Grzi. Turistički revir gde mnogi dolaze da provedu svoj odmor, kako letnji, tako i zimski. Tu je hotel novi, tu su i dečja odmarališta. I dok gledate ove kadrove koji će vam najbolje reći kako Grza izgleda, želim da vam kažem da ćemo u današnjoj emisiji govoriti pre svega o ovogodišnjem rodu. Govorit ćemo također i o stočarstvu ovome kraju, o tome zašto su objekti prazni, poluprazni, zašto nema svinja i junadi. Pripremili smo i veliki broj saveta, informacija, pouka, a kao i do sada, emisija će biti začinjena pesmom i igrom najboljih članova kulturno-umetničkih društava iz Donje Mutnice i mesne zajednice Vranjsko. Inače, gosti današnje emisije su i Taško Načić, Milutin Butković, Ana Bekuta, Milan Babić. Šumadijsko-pomoravski region još uvijek nema svoj televizijski studio, ali ga zato ima Donja Mutnica. Uostalom, pogledajte sljedeći prilog pa ćete vidjeti o čemu se radi. Može, kad ste napravili ovaj studio, sa kojim motivom, šta ste želili? Pa vidite kako, to je više iz hobija. Radim to od detinjstva. Volim fotografiju, a posebno volim film. I onda sam uspio da film emitujem u etar. Mada je to mali domet, ali eto moji meštani imaju prilike da vide narodne običaje iz mog kraja, da vide svadbe i tako. I koji je domet vašeg studija, vašeg predajnika? Domet je vrlo mali, 5 vati je jak predajnik, a ima negde domet oko 10 km. I na kom kanalu oni gledaju program? Gledaju na VHS, na prvom kanalu, odnosno na kanalu 3.
A recite nam, kad ste nabavili, kako ste nabavili svu ovu tehniku? Tehnika je iz uvoza, malo nešto iz zemlje naše. I to ste sve sami radili? Sam sam radio. Pa imate li nameru da zainteresujete i druge, možda osnovnu školu, pa da ovaj studio preraste u jedan veći, pravi? Da, upravo vršimo pregovore sa direktorom naše škole da organizujemo, odnosno da napravimo jedan studio gdje će moći đaci da prate školske emisije iz jednog centra u svakom kabinetu. A šta kažu vaše Donjoomutničani za program koji im nudite? Oni su oduševljeni, gledaju sami sebe. Eto, Donjoomutničani gledaju sami sebe, imaju svoju školu, svoj dom kulture, svoj televizijski studio.